idemo prema centru Vukovara. Semafora, go. Pravo. Da, gore. Do semafora pa desno. Направо. Так горе, ja? Centar Beograd, Novi Sad, vidiš? Desno, desno. Ovo je centar, ovo je centar, a mi idemo tu. Ja? Ja? Tu? Da. Ja? Ja. Kako lepo? To je pogođen vodotoranj.
hladnije, onda su skrenuli tu na Oranje. Tu lijevo skrenuli. I obišli nam barikadu. I obišli ovu barikadu ovu gore. Sad prije tog kamijona ćeš ići desno. Go. Sad tu desno. To je sve. Koliko sati? Sati, nešto jedno. Sati. Otprilike u koje vrijeme te? 10 dana. Koliko je to daleko? Koliko? 400-500. Jesam. Jesam. Čija je to kuća? Tu su tenkovi bili, evo tu su bili tenkovi, pucali su na grad odavde. Je tu? Da. Tu kod ti bandere, jel? Tu gdje su te kuće. I onda su se ovamo kroz ovu dolu povukli tamo na Vučedo. Gdje to puca sad? Tu tenkovi su ušli u vodu. Gdje u grad, jel? Preko nas, a? A Srtinčani ispod Srtinčani ne drže. Gdje je taj spomenik? Ovo? Ovo je bio spomenik. Evo, borcima bugarske armije koje su poginuli za... To su tenkom gađali odavde, jel? To su tenkom gađali, eto ti kući. Znači znali su šta gađaju, jel tako? Ovaj se još puši. Guma. Gori. Što kuću? Koja? Ova tu? Vidiš ovaj čušak. S one strane sam više vidio. S desne, da. Avioni. Tu, šnel. Avioni. Ostavi ključ unutra. Šta je? Šta je? Kis? Avioni? Šta je? Avioni? Šta? Oni pucaju, izgleda kako su najavili da će napast. Eno ga, vidi. Sotin gađa.
Vidim ga. Pa kako to koji je drilica i da ne čuje se? Tuku oni kako su obećali, čeć. Tuku Jakobu. Tako nešto. Nisam siguran, ali... Odi sa mnom, idem te odvesti na jednu kuću gdje ćeš... Eno ga, Eno ga gore. Eno ga, vidim ga. To je on sad bacio. Još jedan uzleć. Eno ga, još jedan iznad kamiona samo. Vidim ga. Bije malo niži, da. Ajmo. Gore višli ne možemo. Može, ja. Mislim da može, što će to. Ali ovo tu gore na ploči. Ne vide se više. Ta nečka su pogodili, ili je Sotin... Ono što se dimi tamo, jel? Da, ili je Sotin, ili je ovaj... Jakobovac, ovaj farma, govedarska farma. Ne ona tamo, nego ovo tu. Gdje? Ovo tu, iza šume, vidiš. Ona tamo vuče. Iza šume ja to i ne vidim, ovo malo što se dimi. Jeboj, sam struju trošim. Baš. Kako se ne čuje, jel? Eno ga još jedan. Da. Dva komada. Vidiš dva komada, eno i. Evo sad je bilo vam. Evo ga. Raketa je sve. Ide, ispalio nešto, evo ide vamo. Nije to svetlači, to su ovdje njihovi ispalili. Evo tamo su tenkovi snijeli. Ovom ovdje se treba na okruži neke. Ja ne znam kako mi ne kucaju sa strelama, tamo treba da budu negdje vi sa strelama. Ona raketa je bila znak raspoznavanja, ne sad. Na njoj pucao su svojim. Stresuju. Ajde, ovaj drugi. Evo ga.
Ali to ko da ono ispuca, jel da? Ne, tamo su tenkovi tu. Tamo su ti se tenkovi nalaze. Pa meni se čini kao da je iz njega ispucana. Nema ih. Odaš. To je iz ognja, ovo mu je motor. Ognja. Ovo je To je motor. motor? Motor, da. To je oganj. Ti nas miluju. Di vam je ovaj stranac? Bog ljudi, da tu Argo nasili bliže, jedan i drugi. Talijanski novinar treba da... Daj ga u sklonište. Daj ga u sklonište brzo. Daj ga ovam. Brz avionski napad je. Napad je avionski, skloni si i ti. Šta ovo znači? Puca. Ik heb doos. A? Ja, ik doe doos. Ik doe... Ajde. Go. Ako sam dostanem. Ej. Ne čuje se. Marinci udaraju, jel? Aha. Tamo gdje smo bili. Ajde snimaj. Šti šta je to moj bravo? Šta je to, dvorac? Vidiš ti sad. To je to, pogledaj štiteri gdje su sve tukli go. Tu su bacili kasetne bombe, dve. Da. Vidiš ti sad. Tu je jedna pala, bila pa je zatrpana. Vidi ti šta je tamo ono. Troje ljudi potpuno zatrpano bilo. Žena preživjela, ovi dvoje. Troje nismo mogli izvaditi, jedino buldožerima. Tu su oni unutra. Tu su unutra. Ti možeš snimat se, može? Vidi, snimi ovdje, onda ovo je. Vi kako ovo izgleda. S onima se mi ovo može i pas na raz. Vidi. Vidi ti šta je to nagore. Evo, nagore, vidiš sve da... Evo, nagore, vidiš lepše. Kroz oblak, da. Ne. Ono tamo dole, vidi. Igralište, šta je ono? Ili kanal za luku. To je ovaj dao u ovaj vrat, kako se zove?
Ne vidiš ga uopće, Bog ti svija. A tamo si uvatio, a? Uvatio sam je, da. Ali nisam nju vidio nego samo kad je pukla dole. Zviždi. Ali nemam aviona. O, Bogdanovci gore tamo, a? Vidim, to vatam svjetlo sad. Bogdanovci gore. Vidi ovo. To Bogdanovci. Da. Gore. Onu da sam došao, Bog. A, ovi su sve ti dole riješu. Evo tamo desno dole. A, vidim. Kako žviždi je meni. Bogdanovci mi gore, ven ti djeca će mi kupiti. Sad gledamo opet u Borovo selo, nalazimo se u Vukovaru. Snimili smo 2-3. A ono tamo što se dimi? Lijevo ono. Lužac dole, ovaj. Luštac dole. Evo. Tamo kod Zagrebačke name. Vidim. Kod Zagrebačke name. Pa iz čega je to ispucano? Tamo, dalje. Gdje? Tamo gore. U nebo? Da, ono gdje ono crno, sad je tamo sevnilo nešto. Misliš da je ispuca, a? Da. To se auto čuje, a? Evo je. Nije, iza tamo. Iza tamo. Vidiš? Vidiš s kuća. Evo, Bogdanovci mi zapalili, vidiš tu gore. Evo je. Avion. Vidim ga. Vidim ga, držim ga. Ne znam. Smeta mi antena.
Jesam. Kako su mi Bogdanu, vidi, sve gori Bogdanu. Pa kad se prije zapalili? Bo? Čitavo selo gori, gledaj ovo. Eno ga, okreće se. Pa da on tuče samo strateška mjesta. Evo. Vidi sad ovo, vidi ovo. Čujem kako je bio. Dva bio neko. Dva. E, a šta tamo iza gori? Iza zgrade, pogledaj tamo, odi vam. Vidi ono tamo, sve vatre isto.